Alhamdulillah sedang jamaah salat maghrib yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus yang saya muliakan ibu-ibu kelompok Majelis Taklim Muslimat Nahdlatul Ulama untuk MWC Kecamatan Watasi Dendreng. Alhamdulillah syukuruki marajallorikum Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rilalan yawan dewe kembali dilanjutkan nih pengajian pembahasan yang sempat ketinggalan. Nasabah angka 23 pembahasan mengantarai masalah kaitan bulan Ramadan sibawa karobah. Sehingga untuk pembahasan rilalan yawan dewe kita kembali membahas tentang masalah sempajang. Na kode usala peringerang sempajang niro biasa 4 bulan yang lalu dibahas tentang masalah kaifiyatus shalah, kaidah-kaidah sempajang berkaitan nih nadapi nih tentang masalah niat berarti pamulang. Perlu ki upangolongan makada dua oko ilalan na sara asal langangi nasapaka tiare ganas sama turu si tau pandrita makada ya kodeni jami ya rodue deni yang kui asal langangi. Jadi angka 2. Jadi nomor si di sahada, nomor 2 sempajang. Iya nadeni jama ya duwewe sama turu itau pandrita papikye si bawa ahli tauhid makada tania selang. Iya namo sakka puasa dena sama turuna. Abu Bakar dengan Umar alina pengutah Halifah Umar makada iya kodena pasu sakka tawe tania selang. Kapere maka dia lena penguluta Abu Hanifah ia nangka ini sana Halifah Utsman bin Affan ia nangka tahu dia na puasa ko Ramalangi kapere yang namo ulama yang lain dua mi mencaji konsensus utama syahada misi basem pajang de toga ga ibadah hilalan na agama ta Bapak Ibu sekalian natanggut taumatoy puluku bija-bijanna kecuali sempajang. Istilahnya natanggung narekode na sempaja wija-wijay icalla tau matoe. Iya kode na puasa din icalla, alena miatul icalla. Itu de na lay garis tau matoe makadale na icalla mato kusori monri. Tapi iya sempajange ina iya na de na wajamay wija-wijatta tatta nakan nakilalam. Ini tau matoe. Nah iya to na ibadah madosa tau matoe narekode na jamay wija-wijan. Tapi si balikanna narekomas sempajang ni wija-wija wadi salama tau matorna gara-gara wija-wija yana tu ampai paralula de sempajang bahkan makada nabi toko hadis sebuah hari makada pakasiwia pamula pertama na pares sa puang Allah Ta'ala na pares sa malaikat hilala kuburu as-shalah sempajang iya na makanja na sempajang malomo manang ilomonri tapi iya na sempajang masalah matunru totoni betul na desa ngaleta ayan na to nakadataw pandrita iya sampajang jamalalu iya kode tulle jama sampaja sunai pasuku-sukui yang penting paralu itu le jama pak iya tajama ni sampaja paralu itu masa akatan yang ngangi nasaba dua talumohan desa bicara keutamaan maka day nabita as-salatu miftahul jannah yaitu sampajange pak bukana suruga as-salatu miftahu kulli khair iro sampajange goncin na sinin na decenge betul man na yanang kataw masus sa papenadina sampajak ko itu mon rupa bukana yanang kataw macipi-cipi pakalinon na pakajaki mo sampajamu insyaallah nasagenaya ko pong Allah Ta'ala apa tanyaji tu waram parangi de na ganna idi mi de na melo ganna papenadinge de tu ga kataw de na ganna waram parana puramana hipakedale kita we ang kami tayo yale megayga ang kataw pas-pas tapi dia na kurang gena asaba iya ko capu ni dale mati matoni
Iya na tu nakada guruta. Iya ko nadapi di pasuka na pong Allah Ta'ala. Nagana na inungan, nagana na Andrena. Napay mate. Iya na tu nang katoy patama rumah sakit. Impus jadi tama impus Nagana itu inungan na. Aja na tapatamay. Namupe ko bate na doktor ay makura gamelo patamay din na tama na saba. Tatutu me matoni sekop mi tu papedale. Pura nagarisi kang ipong Allah Ta'ala. Jadi aja tamaselang ko masalah dale. Maka dale kudala tawe de nalay dale tatap masuk ko nalay makotiha iya ko makada padangka nalay gagak ku sesa de rewa tumatu iya na polo lahar na otona masun itu makitu ina tu makada magi na madari silap foto na sama dale na bengkele melonala sebenarnya kaidah-kaidah reski seperti itu masalah sampajang kapura dibahas jenne ia sampajang ewe as-sholah bimana doa tapi ia sampajang memang ia kotomak bicara sampajang mesti berlandaskan isi bawa anu purai na zaman nabita ia penting jadi ia ko sampajang bicara na dasarna ibadah akacurang. Jadi maga modele na nabita mas sampajang iya rota curi. Yana tu nakada nabita agaro hadesana makada betulna iya ko sampajang acuri wi nabita pekwi carana nabita mas sampajang iya naro sallu kama raaitumuni usolli as sampajang ko pada bateku kega na bate na nabita mas sampajang iya na melo lay tatta betul na yan melo lay rinci kega na nana yero sallu kama raaitumuni usolli as sampajang ko pada bateku mas sampajang apa itu sampajangnya apa baca kedo baca kedo berarti gerakan kemudian peringerang ia peringerangnya na tampai tau pandrita cidi makada ape jepuang kesa ape jepuang makada ia mas sampaja yakini makada letuk itu yang kero iya rupa tampulan labae bahasi tantania iya nia ewe talun rupa nia engka tumatu tau mapangewangi jadi melo ka pangolongangi supaya aja tak pangewang nomor sidi angka tau makada iya tunia betona perlu baca iya toko na bola melo lo mas sampajang na iya to kanyati makada me kalau mas sampajang loro ko masigi iya mulat tu na masigi langsung mano kata derek aja mu baca usolli karena itu pendapat makoro biasa kirun tu tau makoro kah iya na tu na pakai cuma ia tahu pandrita puadai makoy alena pangulutta Imam Malik nayaro alena pangulutta Imam Malik mancaji dasar maka dato mak jenne memang ngoko boleh napa tolo masigi hello ya aja nak jenne kena masigi yala onro mak jenne okoki bolata mak jenne itu mak jenne memang nah napa ni kotolo masigi lay jagaiwi pak kita aja na tolika jili-jili ijaga itu timue aja nama bicara kotanya sikiri baca Quran gaji to cukup mi malalang to masikiri koto pura narona mania aku boleh makan kalau masigi masa pejaloro gitu iya na tolak tu nama sigi atau kata dere mama ni Allahu Akbar na sabak pura memang ni mapasi sumpung istilahnya angka mo layero tapi dia na pada capu pelo na taluk batang ko isaliwan na masigi na pertama langsung kami kata dere itu kere yang kedua alena pangulut ta Abu Hanifah iya ronia fi jenne manra ka masalah mato ko iya na tunang kapandapa makadah nareko purai ipake mak jenne purai ipake mas sampaja jenne na sampajange de na wading ipake mangaji
Jadi misalnya mak jenne ki untuk mas sampajang mangaribi, namelo ki mangaji, loki mak jenne, memang apa jenne sampajang yo nak tajama. Iya Abu Hanifah nih. Napa niya ko pura ki mas sampajang mangaribi, de nawad dingi pake jenne na sampajang mangaribi, mas sampajang isa, namone na batal, tatta ide nawad dipake. Iya na pura ki mas sampajang mangaribi, asuki ha mas sampajang majenne, napa mas sampajang isa. Iyon na pendapat. Ang kakama matu pak dakwah tangkalinga, maka na iya rojenne eci dimi watu sampajang. Denawa dipake mas sampajang loro jenne na sampajang apa kasa? Denawa dipake mas sampajang asara jenne na sampajang loro. Denawa dipake mas sampajang isa jenne na sampajang mangaribi. Denawa dipake mangaji jenne na sampajange. Makoto parupema denawa dipake mas sampajang jenne na ngajenenge. Yan na ro pendapat na Abu Hanifah ya. Nasaba iyaronya nawita menurut penjelasan atau pandrita iyaronya na Abu Hanifah komele masampajang ina uki hajenne na dete nawat dito majenne kode na tama watu okay jadi tama pi watu sampajang na tama jenne salah gak Abu Hanifah dia na salah nasaba perlu kita paham iya Abu Hanifah ikin rimonro ukui Irak nonroi onron na Saddam Hussein almarhum nayero Irak sibawa Madina sebelalada nayero wattuna Imam Malik Imam Abu Hanifah ulama pertama alena tau pandrita pamulat tuh tahun 20 na hijrah na jaji berarti 70 tahun matena na bitta na pajaji. Jadi maka kamaki Abu Hanifah siruntuk nabita, Imam Malik siruntuk nabita, Imam Tasyafi, Ahmad bin Hanbal dia siruntuk nabita. Nah sabab Abu Hanifah lagi tau pandrita pamulang 70 tahun matena nabita tahun 80 hijrah. Enapa jaji? Oki Irak jaji. Niyar waktu de pagaga kita hak desa yoki papada makoko angka yasa Sahih Bukhari, angka Sahih Muslim, angka Sunan Abu Daud, angka Sunan At-Tirmizi, dia pagaga. Angka Al-Muwatta Malik dia pagaga hadis yoki. Na pala manamo pitawe angka mo to moki hadis tapi yoki Madinah monro. Sia belalada na dia pagaga plak lutu. To dia pagaga. Untai lagi mereji na pake te nyarange. Iya jadi ya kong ka pendapat nama tu de na pada pendapat atau pandita majole wadi jaji de panalolo ngi hadisana makiro tapahani ejo kiro monro de panalolo ngi hadisana nasaba Imam Malik mana tu tau pandita mazhab moki kita hadisa pamulang yang disebut dengan Al-Muwatta Malik. Iyana Al-Muwatta Malik kitab hadis pertama Imam Malik moki. Ini yang membukukan hadis pertama. Kemudian aja tu mapangewa ngokoro tapi makadani mantasyafi iya jenne cik di jenne wadingi pake mas sampajang 5 waktu. Itu kata 5 waktu mak jenne ki mas sampajang subuh. Natako de pana batal na loro pake si sampajang loro de pana batal nasara pake si mas sampajang asara. Mangaribi na de penabatal sampajak de penabatal jenne tayro na pura ma jenne sampajak subuh pake si masa sampajak mangaribi ya kodemo penabatal na isa pake si masa sampajak isa na rekodemo penabatal na subuh si aja na mo pake apa maksimal yang kata maka da talumi waktu okoni monro perbedaan pendapat. Kemudian yang nama tayam menge de na wadingi pake 2 sampajang sapaka mas sama turun to pandrita papikye maka da ci dimi watu ya ko matayamang mas sampajang loro batal tak batal mesti matayamang ite mas sampajang asara ya ko jenne napalabat to pandrita wadi 2 sampajang wadi 3 sampajang wadi ti pake mangaji wadi ti pake mas sampajang siapa ti pro ko mak jenne makiro. Jadi okon itu na berbeda. Abu Hanifah nak berbeda na sabab dia na lolongan ni hadisai bahkan angka pendapat tau pandrita purau baca maka da alena pangulut ta Ahmad bin Hanbal marepa jenne na sampajang mangaribin siya 30 tahun na
30 tahun na jenne na sampajam mangaribin na napake mas sampaja subuh selama 30 tahun. Tabayangkan ngero de na tinro selama 30 tahun setiap malam. Iya na tu ampai alena Pauluta Ahmad bin Hambal ini taulada setan. Apa akapai temak Quran na sesusiban ni. Akapai temak Quran na. Iya ko mangaji ko purai subut temak na loroh. Iya ko nabaca ko purai loroh temak na mangaribi. Iya ko purai mangaribi na patamay sebelum matinro. Purai romatu matinro mote masampajat tahajud na patamay. Jadi maka dawat diga angka tau pandrita mulai kuya lingi kemudahan itu ya ku bahasa nata me mengaji na me patamawan di satama ko kudu alahi gadrusu itu itu jadi iya ko ya raya angka narante guru ta kalisiden ring almarhum maka da angka tau pandrita ko sengkang pakapala Quran pas dia sengkang riolo mero waktu namo pali nama guru ta kalisiden ring mak guru mo poko sengkang maka dia nulis patamak korangnya kedua kedua mina patamak korangnya seso jadi aku mengaji ko purai subuh tamai na loro purai loro na mengaji tamai sebelum komoto di mata haju na patamak jadi kedua tamak korana yo pidi ami korama langi na tamak cicang namu yero pada tomi barung-barungi itu biasa tapi tersyukur na kutuma patamak korana kemudian iya na Ahmad bin Hambal nasaba ang kami matuhad desa kuluk kubu Panguluta Aisyah maka dayero nabita marepa jenne na sampajas mangaribin na napake mas sampajas subuh iya na napake tau pandritewe de na lolongang iale na Panguluta Abu Hanifah sehingga berbeda pendapat na si bawa tau pandrita madimunri makiro jadi angka kama matu pacara matama ko kampota makada de tunawat dingipake jenne na sampajang yang mengaji atakadaki pendapat na Abu Hanifah na baca iya itu itu tesan nih dia tak pengewat iya ni kode kisah ni makaro pendapat baru sih padahal dia na baru meta nih ini minapa ilolongan makiro jadi makanya tu kota pahaman ng makado ang kami mapendapat makoro angkanya ko agama ta yasan jadidul wudu mapakabaru jenne kaya sama apakah baru jenne dena rusak jenne na toma jenne ayo makanja iya lengi cahaya ya tu tahu pada cahaya na ulat tipu iya matu ko surimon riya na tu ya le cahaya ko pong Allah Taala materang materang apa ya tu jenne nurun al wudu nurun ya tu jenne cahaya ya na tu nakal nabi ya tu bekas-bekas ya sange bekas iyaro nagesay jenne matapa matu ko surimonri yatu ya ampai ko mak jenne kaeda tu na ukum ibawa talulam palau pakoy imanta sapi makade yang penting marica talulam paula namo de nokte namo ko micakonge pakoy urang ibahas waktu na bahas jenne to ya ku ya mak jenne ina usapumanang ya haulu puna pawala do cilikku magi usapulu kuna ya ku ya makade desa enamelo ibaca rumah kada macahaya matu iya rupure nagis sa jenne iya ko talulam pami napada niya tu mila niya tu yo ko marica mana niya hay na maputi mana harumatu makiro iya tu ampai ya lau sapu mana haulut kuma kada iya ro macahaya pita manang itu apa ko talulam pami macahaya ai madodo iya na tu ampai sapu manang ni ko to majenne jadi makiro faidana miyala tapi namo talulam pami ko manta syafi asani makiro kemudian niya makada kaon na angka man niya ko memang ibolana angka toman niya ya ko majenne iya ko manta syafi de nakalag iya na de na makanja tatummu mupanguloy atimmu mupakanjaki rampan na nyawamu napakumupalakban niya ukri itu makan jalan ukri itu makan jalan nah sebab magai dun rupa ku patarone mantasati angka niya at talappus bin niyah lay palapalang niya palapalang betul na na pakedot timu yan ito nang kabaca usolli ito tapi itu niya tanya sempaja kabahannya tanya sempaja niya
apa isaliwan na katabere nonroy yan na to ampay niya wat di mabicarogi apa tanya sampaja tanya sampajan maka kamaki arunya sampaja tania isaliwan na nonroy apa iya sampajannya katabere pamulana bere salat tutui na sebelum katabere kita mania ya to ampay wat di mabicarogi apa tanya to sampaja. Nah jadi akong kata paroto si makada maja nang katoy baca usolli aja na nanamoje ti di tau biasa makoto to madarian kataw ko cakarudi na sa nilo ka matinro mata na labawa na matinro aja mo pau-pau kada cakarudu ka sa dine ka matinro niya na nyero malan yang kagulo kato tau diaga na pau-pau lapabawa mi mga ro begitu pada mo itu tau melo masampajang angka tu baki usolli farda salati duhri angka to makarban Allahu akbar makiro jadi aja na tapangewang makadami iman tasati yaitu ampe iman tasati mega na pake NU jadi agak sana majelis taklim muslimat muslimat NU eta pake ya yan namo isaliwan na yero kode tamelo ini mani bawah tapi angka kunci na ko ya matu ko le kesimpulan maki ya ko ibace usolli farda salati dhuhri ibace ipalapalang ini menyamang risese na tau napay mak guru eto apa maragi mapangolo maragi mapangolo pura piaro napa Allah iya ku baca ni Allah ipatak de ni pakira-kira linoe ni pasisumpung ngalele riponge iya kode nagaga ingeras sangadin na ponge paringara na iya tu kata dere ni iya kode tu lemola yaro angka makanjalada menurut pendapat na pandrite di ulama Syafi'i tega ipatamay niya okwi lalan na kata dere iya marajing jadi upakoli gitu emang ipatamay niya okko ilalan na kata dere iya koto makada Allah okko niro yatto kangati usolli farda salati duhri arba'atin mustaqbilal kibalati ada makmuman lillahi ta'ala akbar ipatamay coba gere Allahu akbar ukiri taro Allah ukiri patama dia nalepakan lillah atau ati mi pake iya mitu kode nama jatta malampela daya ana Allah malampela dan itu masalah itu iya nampai makadaka iya di tau de nama jatta bate tama pangolo apangolo ki riolo na kata dere tapi yedi majattana tapatama inya rilalan na lapas Allah rilalan na katakbiratul ihram dua lalang ini menikah kami tolah itu pak DJ tu na coco ukurat ta yukuru kang ita iya na ukurat ta melo yukuru kang ita itu manci susan itu itu ampai imangnya koto marimang iya nang katau mato imonri aja nama lampe namo pakka pala korani talu pulo geso aja tanya alele tu ala pangadu makmunge tanya alele iya nana tunang ka sahaba ka degay nabita na ale na mancajimang pakka pala koran apo ha itu mancajima matangangi masampajan nang kanana dan ni teri anak na yon na pak makmunge we makunreye na tapi makadai tapa makadai man nama si pali ni rokotin na makada usalay giaje sampajangnya pater ya nak gue atau paterui na paterui sampajana pura mani mas sampajan na loktanay na bitah makada ya Rasulullah maga kumakuiro kumatanganga mas sampajan na terya nakku wala gi anak kuro na pajat teri atau pateri sampajaku tappa makadani na bitah ni gaimang tapay mangi aku tanah ni gaima olira na nero yo lira ni mangi na kada nabita na tanay makada maga sampajan na imangi watu na taryana mo nasa makomoy tiga perubahan nasa ede na maponcho baca na nasa de ipodan ni mangi iya koi mako makwaro nang kanana teri aja na malampe baca mo itu imang itu dia na wat dingalena na law kura yan ang kanatamatot tenre tu na makwa imondri aja napa masusan itu
Jadi penting ya, apalagi kau wirid lalam. Nah, jalan poros loju panda, jalan poros palopo, nangka kasih tahu lepa masam pajaloro. Ini imangnya aja nama lampelada. Aja nama lampelada na sabah magi angka tahu maseka aku tuh lepang. Aja yo mo ko kilala pesantren nga nari ka tahu maseka aku tuh. Kok kilala pesantren ko ni ba ko ba si digeso iko man ni bawah. Yan namo na reto saliwangi aja. Itay keadaan na makmungi. Nah, iro iyan na reto imangnya paali na sapiri. Pada meja itu sapiri oto ya nang katau matawat tamuluran aja lalu lupa yo to mapat diwatatu. Jadi iya kau tahu malolo anak malolo mana mu balak ke marionya itu cuma balak tuh. Jadi nang katau matau ko tuh ai. Toli kagora-gora tuh. Malah silada. Mana silada itu. Pada mira ko to roko aja na to tapet-tapet tak. Na sabaya to matoi napai kasih newai alena. Ya na pura maloko mutu na madari mangilu. Aja mau balak-balak, ya tu tapi angkat tu jangan sampai jatuh katong-katong kami. Maka dia nabi tayan tu sampai jam mako itu dia itu makninana, lai lulungan ngimati itu sampai jam ko sulumonri, napai rimpa kalau kurupan itu pas sampai jam. Ya tu sampai minta ulah dak aku tu tahu katong-katong kami itu, mas sampai jam apa ya tahu ya kami tahu mako Allahu Akbar, sami Allahu Akbar. Bisa kada tu ya mage nak baca apa sih taru-taru itu jadi ini pentingnya. Kemudian reo kape manya jadi ya kui manta sapi ya mino nak dua tabaca usolli de tabaca usolli tapal lapalan ni apa maki iya ronia tugasna atie pun na tugas itu jadi ya koto ati minia napalabat tau padrita tapi angka pakutana ya di ulama Syafi'iyah maka dah niaim itu palai sangi rupa-rupa na sampajang niaim mereka tanaiki aga beda na sampajaloro siba sampajang na sarai to nia aga beda na sampajasuna tatul masjid siba sampajasuna jenne na pada mu 2 rakam nia aga beda na ko imangi siba ko makmungi niaim aga beda na ko wattun na siba wattannya wattun na asam pajaloro ki tapi nang asara menyita jamai nia ini itu apa pada padi petanrakan ia na tunak di manta sapi ia na masalah salah nia mu masalah sampai jam coba kene angkat tu tahu maka deni deni pala nia mania bawami ya kode mu pala nia agame mengiro kode mu pala maga ya ronia mulai ke pakalu maka dah mas sampaja nak maka cioka aku iman sampaja loro jamai boleh kah jadi maka dai iya na tu ampe maka tau pandite iya ko mu manya ko mu baca ya usolli ila langati togi ha mu pala togi ha mo jepui maka dadena na tak salah iya mina rekode mu pala ngiro betongan nade mu pakalu iya ronya ekilalan nanti mu ko ati pe mu pake masalah salah itu cuman kami tahu pandrita maka dia aku bola aku mania ina dia nak kalangi manta sapi maka dia manta sapi iya sangnya nia tetapi melo mas sampaja apa iya ko boleh nia ni melo mas sampaja tania nia sampaja tegere ya ko ku boleh nia ni melo mas sampaja ya ko ku masigi nia sampaja kagak tahu maka apa bola aku mania kan nia melo masigi itu niat mime lolo masampaja kayak gini mon niat na sampajam maka dia ko tattono no makanja na lampuna tattonge pangolo ya timuri pong Allah taala pakanjaki rampen na nyawamu ya ko makanja ni papinadimu pamulai ini aja mu terburu-buru apa angkat tu tahu dia pernah makanja tattona na solli itu ka makiro iya ko ya ini menibawa keke tatah nah itu iya ni kemudian selesai niat doa iftitah iya ro doa iftitah negato rupanna pura lo baca kilalan na kita na Profesor Dr. Wabah Suhaili 10.2 doa iftitah 10.2 siaga ditapla Allahu Akbar kabira ini wajah tuh Allahumma ba'id baini
Iya. Iya tuh kok kui Indonesia masauro narampete makre ku Muhammadiyah Allahumma baik baini. Itu iya ko NU Allahu Akbar kabirah. Itu makuya. Angka tau pandrita purat taliti wi. Na taliti to ngang ina sabak 10 hadua do itita. 10 do baca. Tapi upasa ni sunnah niya. Sunnah niya. Sunnah ya do itita tanya wajib. Ya kodeta baca dia na batal sampajangi. Makuram ya palana. Itu. Kaya tu pahala oki baca monro. Pahala oki baca ya kumalampe ibaca ata, may kaya kapalata tu. Apa iya tu baca Quran ngisi di mila palat ta baca lala sampajang 150 palana. Iya namo tu makanami Yasin Allahu Akbar. Kan kana tu. Tapi tahu patu kunrun na ko yang itu bana baca gitu. Jadi apalana ya? Paringerange lari loki ahlak. Lari loki ampewe. Iya ko makanja iparingeran na tayo ko masampajangi makanja tu ampena. Makanja. Iya ko makurangi paringeran na bacaan na mi malampe apalana mi maiga. Sisalanya apa iya je sampajange Pak Bue tania apa kasih baru maka maki nabi tamananang kasampajak de Nabi Isa mau panai suruh mas sampajang Nabi Adam mas sampajang Nabi Musa Nabi Zakaria Nabi Yahya Nabi Ibrahim mas sampajang mana Maryam mas sampajang Indo na Nabi Isa mas sampajang tu jadi aja tak ada sampajangnya Nabi tamananang tanang kasampajak de ina sinin na nabi yang kamana sampajana makanya Nabi Zakaria kama sampajang wa huwa qaimun yusalli fil mihrab kan ayat to kayak pakai pelak Quran nah pelak apa wa huwa qaimun yusalli fil mihrab tatumi mas sampajar di dalamnya mihrabna jadi mas sampajang Nabi Isa na pauto maka saya diutus untuk iutu nautus suka Allah Ta'ala untuk masong paripuku matumali rindoku tatonga sampajangi maperintangi sakai Nabi Isa masampajang jadi itu sampajangi tanya pak kasih baru angka kama tau maka da pole manima meraja Nabi tanang kasampaja de na okomopi Madinah okomopi Makkah yala Nabi ta na ipalala lau Madinah lepame manima sampajang lepame manima sampajang lepanyo ko Baitalahmi Bethlehem masampajatoy lepanyo ko Bukit Tursina masampajatoy Oki Madina masampajatoy masampajatoy watuna si bawa sinin na nabi napamenre oko lagi mamulangi jadi ang kami man nasampajang jadi aja tak kada sampajangnya pakasi baru de sinin na nabi na utusu ipong Allah Ta'ala kamana perintah sampajana termasuk nabi ta yang kesolat khusus menurut pas sejarah ahli risalah istilahnya tahu pandrita pas sejarah makadai iya rotatonge rokoe sujue idale duduk tawarru'e okkomi malaika nala nabitta okkomi malaika kegayasan wattunna ipam meraja okilangi pamulangi siruntu Nabi Adam naitay malaika korotat to maringerra makasiwil lo ripong Allah Ta'ala iya naro natoka ngati nabita na chinay lada apa si tatot-taton nami makasiwil oko lagi maduwe roko tosi si roko-roko na mapamulay pancajine malaika edinang kenapa tu roko masumpa makasiwil lo riponge oko lalan na roko na maringerang ban na makoto para Nabi Adam tato Nabi Yese naro Nabi Adam rokok masuk paloripong iya na pitu lagi itu pitu to gara kasampajang itu pas sejarah na rampe ya iya na tu nakada iya nangka tau masampajang na kuraci di dena satu apa dena tembusi langit ketujuh iya dia kasampajang tu tabu dia mesti tiba ala Rasul mesti tibaki dia na cocok ya tipake tu makada cica cukup cica cenga na gaji sampajakku tanya sampajang itu apa jepun ya sana ya na tu biasa na pakareka katawe makada sampajakku cukup cenga selesai tania apa jepun ya sana itu
Iya ko sampaja mesti mo tatongan. Apa iya ko demo le tatonge isyarat betongan na tudak ko jolo to liu ko. Na iya tau liu itu mas sampaja rokok mato. To mas sampaja itu pinadin nami na parokok. Pinadin nami iya ko tudak ni mako rokok gitu, rokok suju mato. Tapi iya ko liu ni tau kada na rokok. Ulun naman ni, pinadin naman ni. Jadi na mo liu tayo mas sampaja tu rokok matoi. Pinadin nami na parokok kanya na alena. Na sabak watak kalemi de nulay. Iya batenya nulay mo pa. Na iya tu kaya na iya sa sampajang. Ang kabaca, ang kakedo, ang kaparingarang. Siyang kapi at alwewe. Apa iya nang kakurachi di masalah itu. Tak dengi paringarang baca mi bawa to makadami to masikiri. Nya sikiri tak bagi dua. Ang kasikiri na ati paringarang asanna. Iya ko sikiri na lillahi baca na asanna. Ito gerakan sujud rokok jadi lupa ang kakam mahataw mak baca mi bawa nasa bacana mi bawa aja na rokok dia na sampajang itu masikiri. Ya kung kataw makada maringera mak bawa ya de to gau baca tapakoro mi itu. Ya mi kung kataw makada de gau baca ya de gau maringera yang penting rokok ka sujud ka ai tau bergerak badan mi itu. Tau olahraga mi. Itu jadi na sampajangnya ipasuku-suku mana apa tuh? Napa ni natoro nabita. Natoro makada iya ko tatoko pangoloko Ka'bah ko tato bungi kata bere mamulangi asangi ka takbiratul ihram bukan takbiratul ula. Tanya ka takbir pamula tapi takbiratul ihram. Maginya sa takbiratul ihram na sabahara ni ngeras sini na sewa-sewa sangadina pong Allah Ta'ala. Jadi ako puramuitat de pakira-kira linota ko to kata bere yana tiasa si sumpu. Ya mikodenan kana tak de pakira-kira linota wai bahaya. Tapahangi. Sederhananya begini. Ya sange maringerang narekode na to maringerang. Tapahangi. Ya sange maringerang narekode na to maringerang. Betongan na. Ia ko tingerang ipong Allah Ta'ala de na mungkin angka tingerang salainna. Tapi ya ko tingerangi salainna pong Allah Ta'ala pasti tak dengi peringerat kalau ko pong Allah Ta'ala. Tates ni gare. Angka tu tahu makan nama sempaja ngak winger rasa peda ko winger rama tupung atau kapau-pau mi itu. De na mungkin masih di atas si bapong tingeran ni gare pong Allah Ta'ala. Pakan jaki peringerat angka tu tahu makan piko ji cara ni ngeran na de nang kanita na de ji nakada pong Allah Ta'ala ita ka makana ni ngeran ka. Maka to lagi sorong lagi mena pigaw. Maka te kata nasa piko cara ni ngeran na kamu ita. Ya kome kon nama nawai perlu me mapapura pimu ita. Len itu peringeran lagi nawa-nawa. Ya kon nama nawa makalu ni makwa kapa. Ya na tu ampai naten na bita ko to masampajang itu tu matao. Naten ni makapajam. Apa ya koto makapat janang kama binta-binta lari maridi makna mulai ya nepung. Angka simu ba putih na sabaleka na kapangi. Yan na tahu pusat. Nateng itu makapat yan walaupun nanti di dalam ilmu hikmah dibahas. Dia sawak guri. Maka dia ko polelalan ni na masu maridi lari mendre malaika itu. Yan na to kung kataw mapesabi na tutu imatana na pejapui. Maka kega mo nanong malaika lalang naga malaika emola ya tu napake tapi dewa pak gurong yero. Dewa pak gurong yero aja tapake ya tu ampe naten na dita makapajam paano ko to makapajam madalan kamu ba pulan mo to buka matan makapajam ni makoy mo ba ni romato angka tu mapute mo ba ma binta-binta pada gagalan niya yan na ro nasam nule malaika na niya mo ba si chide na siya kapan dia na sampaja yero de na wading yang itu dia na ditutup mata ang katoto de sa tanay ka nasa piko pa ustas tama ni ka tama ni ka pa ha oh 2 menit apa yero jangi mon dibenta te 10 maki jadi makanya maknanya nabita anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka anta abudallah
kasiweni wipongmu. Ya, makero. Antabu dawa kasiweni wipongmu. Kaanna katarahu senrawe-rawe si kira-kira atau muajapui tarahu muita. Jadi kasiweni wipongmu pada pemuitai. Fa illam takun tarahu narekodemu le muitai. Fa innahu yaraka ya kibawa no makana ya puakku na itaka. Kami tapake. Yakiki makana mitai puakku atau yakiki makana na itaka. Ya ko yakiki makana na itaka ya kibani pada kong kamera CCTV. Ya ko kata bereki na itaka pong Allah Ta'ala na itaka rokok na itaka suju itu menyama. Risese na taude na matandre makamnya. Ia diamangnya bahasa nake ya mana tapake. Naita ka pong Allah Ta'ala tato, naita ka mangulumi masapay, Allahu Akbar, naita ka katabe, naita ka rokok, naita ka suju, pada kong kataw tudang, pada kong makade, naita ka pongnya, naita ka rokok, itu menyamang. Dia maraji, iya na tu nareko, iya tu mendre, itu maraji tu, Allah, Akbar, wah, madari tu nau lagi kayak mak, Allah, Akbar. Mak baca pate kita, ulang ngopi. Allah, ya nanti paganggu-ganggu. Mereka ya tu mereka, atareka dia sama kau tu mamulangi. Apa dia namelo? Kau nasi sumpu sisa, ya tahu nasi sumpu na Allah. Hu Akbar, pai, menyamani nasa ding. Ya tu, merak gini pakai ya tu. Jadi, ya pokoknya rumah kadana itaka, ya nanti magampang. Jadi angka mematu tu tahu mulai pakai ya tu makada pada konita ipona. Nasabak Nabi tamato makada antabu Allah ka'anna katarahu kasiweni wipongmu pada pemuitai. Angkata mulai dapi ya naro pamulang. Tapi aku dia tu le dapi ya maka Nabi ta fa innahu yaraka ya kibano makada na itaka. Dia naga cau gampang ya tu. Iya na tu magampang. Na itaka rokok, na itaka suju. Jadi ia tiasangnya takwa dena to lima ringerat tawe bahnya jadi yasannya takwa dena to lima ringerat nasaba yasannya paringera masumutama tapi yasannya takwa merasa diawasi oleh Allah. Yana riasa takwa to lima rasa laita ko pong Allah Ta'ala lai kontrol itulah takwa. Jadi mitau tas salah nasaba sama kada tulian kami takan. Iya. Jadi ini manya irona niya kode ta pala usolli akadabani wakatai masam pajaloro patanrakam makaciu ko imangi karena puang Allah Ta'ala Allahu Akbar. Iya mi kotannya wattunna paki ki qadaan kuma basara kuma ki bicarogi wakatai masam pajaloro ko menyasara ujami patanraka karena puang Allah Ta'ala Allahu Akbar. Apa biasa tuh engkau tahu terlambai mangotoy bara na macio ko tawe na de nalepas sa pili masampajang milo ilepas jadi dinna makalilati na sading san nalatu bola na pas asara epekko ni asampajalo jolo tapi akadani qadaan sabatannya na wattunna usolli farda salati duhri arba'atin mustaqbilal qiblati qadaan lillahi ta'ala aja takada adaan ya ko adaan wattunna ya ko qadaan tanya wattunna. Maka dia itu mantu malaikat asara ni tanya nalur maka ada adaan itu iya ko dia sama basara bicara gini wakate masam pajaloro patanraka hukumnya sara ujami karena Allah Ta'ala Allahu Akbar itu jadi magampap payaro apa iya tu ka niae tanya sempajang isaliwan na minonroy tapi okomi niae monro tak gatu sini na ibadah apa maka dia nabita innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Tungka amalae angka pinasibawa niya majaputungka amalae ilolongan sesuai agak katai. Tapi penutup ya sinin na jamang agama melo etajama pasi sumpu manang yukun niya itu nonroi na ibadah dunia atau ibadah akhirat. Magi di tau dino enang kali magi di tau ogi enang kali golegota. Ang kali golego na boleh to aga gunana lego-lego onrom mapalampunia. Ia kotomelo na salay bola to maso na pole pintu to tuda jo kolego-lego chinampa.
pakanjaki rampan na nyawe ni pakanjaki abujuna atie na ibaca doa perjalanan na pay pangolo maka dadi gagawa katay po sa ngadin na sapa iriuran numo pancaji wiya jama-jamaku jama-jamang o makyap pala nga surimunri ejo kani magampa mo to ya kung kapangoje pak dara pak galung mo kudur na pakanjaki niya ta ya kung makarame ka alo mangoje bijang kaya kamajara cicila motor gangka mau bangnya tu cicila itu lina urusu tapi ya kung kataw melo jo ka makara me ka sapar ng dali halala keluarga ko mangkabang magi-magi kasi nang kawadi na katuwi ng katupay ko gamay itulah orang mengajar dunia tapi dia mendapatkan akhirat na makiro yun itu ampay ang kalego-lego onrop pakanjaki rampan na nyawa papanguji alene sebelum jokka yo pidi yo nri mak gosip akhirul kalam Allahumma biqil aqwami tarik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.